Nitariki 15 nemo omotienyo kabere mwaka bwechirubere ne merongo ebere nene nigo ogende gotengera Ndizi TV na bwansu bwo Gusii asebono nabe ngo baletera amangana Amayia Chinsa Isano na Ibere nyangari tukolia lero nigo murai bwense Ruto agendrete etaraye imeyense mwanyeri aseboigo enka ya ontweka bono yabe geko betereriwa bachiko ticha embera yaye asense mu yabumachoge borabu aseboigo litukolia lero umolero omotindio bagwateka asense mu yakajiado nkura nande asika geterige tambe mkuma manyina ali abega gwate korwa ketinza cia mambi goikera bono mugaso Nenkoro kwa job Maangi no toko batukubwa tena nere gwene kinga chibiche chibigo na malingo wikirali asenjero wikiranu nigakoro kwa Sara momanyi na boigo yo kwene kichibiche boigo na malingo wikirali gwetira sumu no imenyo nigakoro kwa Lydia Mose Amayia niyo toko yachaka kurwa se county ya Kisii asenka yoyo mobunge yoyo koligia ekerogo kyo bunge yabo machoge borabu asamalieta Naftali ontweka oyo betaka usiria obogima buaye nigo bono enkayaye menyete ase kenyoro ya kiango ase bunge ya bumachoge borabu yabe atege kobetereriwa bono gochigo ticha embere yo yemaiga yo ekoti korwa okona chabuna ontweka abega gotinde kwa asensemo ya Nairobi ase bono enka ya nyagosira eye emenyete asensemo ya kiango county ya Kisii babere batabona nigo barachi gosimekali tokenseme yo naboigo goticha embere yo asengencho bono mbabu atiko konde wonsi maiga ye koti korwa okonacha okwo tukiandaa masisi yake hapa nyumbani kwake aliyosaliwa bile wasasi wetu mzazi wetu alituambia sisi tusikwe hapa nyumbani kwa kimila kama tungefuata hiyo kwa vile tunaenda Christian way. Sasa kimila ni kile atemugomba wa Ndizi ndio nasikwa huko ndio wafunike hiyo kaburi. Wakati mwingine I like what to explain this the loss of my uncle. Kama familia alikuwa ni he was a unifying factor to the family. Alikuwa ametuweka kwa pamoja and then kuna maendeleo mengi. Uncle yangu tulikuwa tunampenda sana. Amefanya mambo mingi. Yeye ndiye alikuwa tegemeo yetu, lakini sasa atatumiss. Kama koti imeamua aende Kamuru, wacha tu aende kwa imani. Togoskabosyo nigo abasaye babere bagosemi wabo sigosegetwa kulinda ebintu bitunjokana ine alsebo igo eserekali yaberege gosabwa gosira abasaye ekero bagendrete nemerobelyo ayo kulinda ebintu bitunjokana ine yani gakwanwa ekero ensengima agendrete gochengera lichuko lyebintu bitunjokana ine nabo igo chinchera au chukurwania ogoncheria kwelire yani gakwanwa ase ensemo ye University ya Kisii ekero abasaye bose naborokiwa be university babakora etaro anene mono gosemia abamenyi be county eyo igoro yo buye bukolenda ebintu bitonjokana ine If you look at climate change, the main obstacle in climate change is waste management. That is why as the Congress and even as the students at large, today we saw it wise to engage the public in informing them the benefits of having solid waste management. So we linking this to the SDGs, the 17 SDGs that we've been working closely with. We are able to maintain a clean environment and even to the seas, the oceans and all that. Like recently we've been at Kisumu, we cleaned the areas around Lake Victoria and we told the people about them. Nsemo ya Basil egotoka ime county ya Kajiado nigo bagendrese korera hasara yemaiga y'umuriro omonene gwateka umuriro bagokirira chinka emerongo etato gotigara kitabwati ase chikomenya ase babiri bakomochia okoborwa kwa machi na boigo okonyorwa kwegali y'umuriro ngana yabage kwirira umuriro yukogenda asi atambe asebono babiri bagosaba okobwate na boigo abasamaria bayakobasira linde kwene kinga nkogenda libali amagimabo na botambe.
Chanzo ya moto, huyu jirani yangu ameasha moto kwa nyumba na akafunga mlango. Na hiyo chiko ilikuwa imewaka sana. Na ni kama alikuwa amesokesha karibu na kiti. Hiyo kiti ikachukua hiyo moto yenye ilikuwa kwa jiko. Sasa moto ikalipua nyumba mzima. Mafamilia 30 wanalala nje leo, hawana makao. Hii moto imeleta madhara mingi sana. Na tena mwenye hii plot ameenda hasara. Hii plot ndio anategemeanga kusomesha watoto wake. Sasa mwenyewe ameenda hasara. Angalau hakuna mtu amefariki, lakini hakuna kitu ametolewa. Kila kitu, maji hakuna, serikali hakuna, msiwa moto hakuna. Na watoto walikuwa ndani, kwa hivyo ingekuwa hasara kubwa. Kwa hivyo tunaomba wenyeji na waongozi watusaidie. Kwa sababu kama tungekuwa na gari ya usimamoto, aboroki wa emerongo 5 mu beskuru ya kanani egotoka ime county athirifa niko babete bakumnya kigwa ase enyagitari ya Athirifa level 4 hospital yemaega yokoria amatunda akagaire gotwara esumo omwazibo bochenu e county ya Machakos Daniel Jumba na enekia egekorekyo asate banigo aboroki wa baraje gendrete konyora okobweni go ase bali baranyole okobwena kwa bwango barabe bakobwatoka kogenda chinka abo aseboigo eserikali county ya Machakos irati kwene kingango basirere anene mono ase uwakana chibesa chechibil chiri bagwenderete gwakanera ase enyagitari eyo. Tulipata habari kama department ya health kwamba kuna wanafunzi wa Canaan Integrated School ambao walikuwa wako na signs za kutapika na kuumwa na tumbo. Hii ni baada ya kula matunda ama tunda la msitu ambalo bado alijatambulika vizuri. 51 pupils have been discharged. Daktari anaendelea na kupata rekodi zao akiwaachilia waende nyumbani, lakini wanafunzi 8 tumeamua ya kwamba kama hospitali watalazwa. Wasiwasi wako katika mahali ambayo wataangaliwa vizuri. Serikali yetu ya county ikiongozwa na gavana iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba facility, madaktari na yale matibabu ambayo watu wanapewa, sio watoto peke yake, kila mtu. Abantu batatu niko babiri bagusiria amagimabo komenta omubaru w'abantu babiri bagusiria amagimabo gwetera kunywa amarua tancheri ase county Kirinyaga wika abantu 15 na babiri ase lichukulia lero amasabo abagakorwa ase ensemo eyue ekanisa ye Catholic yankanga imwe ya county ya Kirinyaga ase amasabo abagakorwa kwenyura bali babete bagusiria amagimabo nabo gusabira ni chinka cyabo ase ogosaba kwa gukurwegwa ase abarai anene mono ase bitago bibulini kwene kinga nkobeka bale emerobelio elinde gosiria amarwa tanjiri ase ngencho nigairire abantu abange gosiria amagima abo. Kwangu mimi naona imetuachia hasara kubwa, na naomba serikali iweze kusimama, iweze kumaliza hii pombe kabisa, kwa sababu imekuwa pigo kubwa, kwa sababu hata wale wanashughulika na hii pombe ni kama wameshindwa na kazi. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu iingilie kati hii maneno, iweze kusuluhikia hii pombe ambayo imetuacha sisi watoto bila mzazi mmoja na pengine wengine wameachwa mayatima. Leo tulikuwa tunaomboleza kifo cha vifo vya wale ambao wamekufa baada ya kunywa pombe haramu 15. Hivyo basi tulikuwa na ibada ya kuomboleza pamoja na watu wa familia zao, na tumekuwa na ibada nzuri, ingawaje imekuwa na huzuni mwingi kwa sababu ya jinsi hawa ndugu zetu abantu babeire bakunererwa obwene bwabo anene mono asechise gichegenka naboigo abasubati babiri bagutacherwa nsubo segotigonkwa niko babiri bagosabwa wesokia ase umubaro omonene elinde banyore obokonya eniga kwano chingaki choko igoro kwegetuo kiego chikoba konya abantu banyorero uwako konga bunokwo ase ensemo ya Nambale egotoka ime ye county ya Vihiga amuroberio obagosi nekiombe ke United Nations Women aseboigo ogosaba kwa bergo kusabwa gukobeka osego because ujase abantu bonse kubwaterana elinde korwania ebikorwa binga bunebi biri ebyo bosoku mono. In a station when we are addressing issues on
gender-based violence, we need a separate room, we need privacy, and this has come as a true, this dream has come true, because as you can see here back, we have a room, and we have now donations, we have the seats, we have computers that have been donated. I think it's part of broader efforts within the county to look at SGBV. Also what has to be done through the security sector, what's done through the justice sector, what's done at the community level. And really about the engagement in dialogue. And I think that this is really critical, that we're all here together as different players to come together as a whole of society approach. You know, SGBV come with a lot of shame and fear. And you can imagine if you're merged with every other person at the report desk. So the fact that this building and equipments are here, then we expect a large number of victims to come out. Omuraibwense Dr. William Ruto omokonyo yerigathi gachagua na baraibande niko bagenrete netara yabo imeye county ya Nyeri. Aso omuraibwense Dr. William Ruto abagagoteba buna niko abegetemero beli elinde kwene kinga ensi ya Kenya tirigo chikobora endagera korua se Chinsa chisiko anene mono ase okwena na obwoyo asaligo lidike na boigo kubasira anene mono ase okonyora amache yogosialira ebimeli byabo aniga yakwana kero alegendrete itaro ya ime county yu ase abereka kuigura emerobelio yamagendro anene mono obwagachi wechinyomba asaligo lidieke obluva na boigo omuradi wa mache omathira omoyega abereka kugendra ase omorebwensi abereka korokana ase amatukabwango iganiga gendrete itaro ya ye ime yorogongo rua Mount Kenya ase boigo abereka komochia ensemo ekwamirelia eserekali osogotatwara emerobeli emeronge yogosira abakenya aseboigo aberega kugikelia okorobekana kwabere bakora amatuko abwango iga. Tumesema mambo ya kuagiza chakula kutoka nje tutasimamisha. Sisi hiyo bilioni 500 tunatumia kuagiza chakula kutoka nje, tulipe wakulima wetu watuzalishie chakula ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana? Na ndio niliwaambia nyinyi watu wa Nyeri ni watu wa maana sana. Kwa sababu mulienda shambani mkatusaidia kuzalisha chakula ndio tuko na chakula Kenya. Wale jamaa wengine ati walivaa sufuria kwa kichwa wakafanya maandamano ati ndio bei ya unga ipungue. Sasa mimi nataka nikuulize wewe. Hata kama wewe ni mganga kiasi gani, ati ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? Anyway, so tafadhali na waomba kwa heshima wakulima wote, sisi tumeweka mpango kamili na hata hapa Nyeri tumekubaliana ya kwamba mambo ya kahawa, mambo ya chai tuweke taratibu ya sawa sawa. Ile mbolea ya mambo ya chai na kahawa tumesema pia tunapunguza mpaka shilingi 2,500, na ya kahawa tutapeleka kwa kila society na kila factory ndio mkulima akutane nayo pale, sio ya kwamba atasafiri oboti oruru Ruto no towikera omweri wa manganama ya Chinsa Isano na Ibere chabono mugasokolende tobasa gusuka asingenje nigo tokwariganeretie emerobelio emenge yogosemia yokomanya na boigo gokogokia ime ya Ndizi TV ritane nkoru kwa Job Maangi no itwabere tokubwatana na nere linde kwene kichibi chechi wigo na malingo wikirale asenchiro wikirani yakoru kwa Sara Mumanyi oyo enekia nkonyorore amangana ya gwetera ase umuno imanyiro nigakoro kwa Lydia Mose wikera chinga kichinde na abatakeire oborigereria obya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu bumogusi.